إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات هاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات Kita sedang menunggu sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Masya Allah ya, pengalaman pertama saya berada di Turki bisa sholat Jumat. Masjid yang tadinya adalah sebuah gereja sekarang menjadi masjid. Alhamdulillah, Masya Allah, berbondong-bondong masyarakat di sini maupun turis datang untuk mempunyai pengalaman sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia. Ini sejak Erdogan ya, tadinya ini adalah sebuah tempat museum ya. Jadi oleh Kemal Atatürk masjid itu dirubah menjadi museum dan oleh Presiden Erdogan dikembalikan fungsinya menjadi masjid, dan ini sangat didukung oleh masyarakat umat Islam dunia dan juga sangat oleh masyarakat sini sangat gembira bahwa akhirnya kembali museum ini menjadi Masjid Hagia Sophia. Dan sekarang kita sedang menunggu untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di masjid yang penuh dengan sejarah ini. يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من
Bener kan? 1432. Ini di Sultan Ahmad. Kalau Beliau nih Sultan Penau. kalau mengikuti 1942 ya. Ini 1432, mirip-mirip. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام Itu pas di atas gereja ini kan masih ya. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل Itu yang الله tadi. Bin. بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين Sunat itu. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم Ini Masjid Hagia Sophia juga semakin banyak. Jamaah udah semakin luar biasa. بسم الله Indah sekali masjid ya. الرحمن Ini kalau kesempatan ke Turki يسبح لله bisa lihat. ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه
Pak. Perempuan. Mana? Perempuan situ. Oh iya benar perempuan. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين بسم Kita habis الله الرحمن masuk asar. الرحيم إذا Sige, belum Pak, kamu dulu diri. Salam. Ini sholat Kagak dua lagi. bisa. والله يعلم إنك لرسوله الله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم Ibu-ibu sebelah sana. مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم Ayo Pak Ugi, silakan. الله أنا يؤفكون Pengalaman Dari apa? وإذا قيل Jadi لهم dapat تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ini pengalaman مستكبرين pertama kita bisa sholat di masjid yang dulunya adalah berupa sejak Atatürk itu berkuasa, masjid ini dirubah menjadi museum oleh Atatürk, dan setelah Erdogan, setelah puluhan tahun menjadi museum, dikembalikan menjadi masjid Hagia Sophia yang dulu memang adalah sebuah masjid. Ahmed menguasai Konstantinopel dan merubah menjadi Istanbul. Biasa, dan ini adalah masjid penuh lambang hebat Islam. المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
Masjid Hagia Sophia ini صدق الله العظيم. diresmikan pada 15 Februari tahun 360 Masehi. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berkas بسم الله ini adalah bekas dari الرحمن الرحيم. katedral di الحمد لله Konstantinopel. رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا Yang juga menjadi محمد masjid وعلى آله sejak وصحبه penaklukan أجمعين. oleh اللهم ربنا pemimpin يا terbaik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع Insya Allah العليم. Sultan وتب علينا يا Sultan مولانا ke-7 إنك أنت yang التواب baru الرحيم. berumur 21 tahun واهدنا ووفقنا mempunyai إلى الحق وإلى kepakaran dalam طريق bidang مستقيم ketentaraan, ببركة ختمات bidang sains القرآن dan bidang العظيم matematika, وبحرمة من menguasai أرسلته bahasa رحمة للعالمين 6 bahasa. واعف عنا Insya يا Allah. كريم Sekarang واعف kita عنا sedang يا berada di رحيم sini untuk واغفر melaksanakan لنا salat Jumat. ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Senin rızan için okunmuş bulunan hatmi şerifleri, biraz önce okunan mukabele-i şerifi, yapmış olduğumuz iyiliklerimizi, salih amellerimizi, ibadat-ı taatımızı, estaizu billah, bismillah, feteqabbela ya Rabbi. Luar biasa ya pengalaman bisa berada di sini di salat Jumat. Ya Rabbi bizleri affeyle. Şu mübarek icabet saati hürmetine yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle. Bizleri rızana muvafık ameller yapabilen bahtiyar kullarından eyle. Ya Rabbi bizi dünyadayken sevdiklerinle beraber eyledin. Mahşer günü dünyadayken benim için birbirlerini sevenler nerede? Hitabına muhatap olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin rızan için okunmuş bulunan hatmi şeriflerden, mukabele-i şeriften, diğer süveri Kur'aniye'den hasıl olan sevabı, evvela bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şerifine hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber-i İzam ve Resul-i Kiram aleyhimussalatu vesselam efendilerimizin her birerlerinin ruhuna hediye eyledik. İkram eyle ya Rabbi. Hanedan ehl-i beyti Resulillah, ezvacı tahirat, ashab-ı gözün, ensar, muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i müştehidin, muhaddisin, müfessirin, ulema-i amilin, sulahâ-i salihin, meşayih-i kiram, ve cemî-i hamel-i Kur'an'ın ruhlarına hediye eyledik. İkram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kendisine hizmetiyle müftehir bulunduğumuz Fatih Sultan Muhammed Han Aleyhi Rahmet ve Gufran Hazretlerinin salatini, mevazini, ni'mel ceyşin ve bu mübarek caminin hazinesini yapmakta olan bütün zevat-ı kiram ruhlarına hediye eyledik. İkram eyle ya Rabbi. Azannya aja Pak, tadi pengen rekam. Civarımızda bulunan sahabe-i güzin efendilerimizden Abdurrahman Eşşami Hazretlerinin ve Sultanahmet Han Hazretlerinin mübarek ruhuna hediye eyledik. İkram eyle ya Rabbi. Buraya uzaktan yakından gelip şu anda el-açıp amin diyen bütün kardeşlerimizin Kita sampai di jalan. âbâ ve ecdâd, ummahat, ceddat, akraba-i talukat, usulü fuhularından kim varsa onların da ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, özellikle hatmi şerifler niyetine okunmuş bulunan bugün senin irci'i emri celiline muhatap olarak sana gelecek olan Mahmud Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin ruhuna hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Bu vesileyle hem onu hem de bizlerin cümle gelmiş ve geçmişlerine rahmet eyle. Makamlarını cennet eyle. Cennetlerini ebediyyül ebed eyle. Aziz şehitlerimiz var. Şehitlerimize ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu vesileyle affedilmedik günahımızı bırakma. Kabul olunmadık bir duamızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir kederimizi bırakma, ödetmeyeceğin bir borcumuzu bırakma, şafiiz bir hürmetine, şifaya uğramamış hiçbir derdimizi bırakma. Yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe'de, Ravza-i Mübareke'de yapılıp kabul olunan dualar arasıyla hakine müstecab eyle. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel âhirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
Kıymetli kardeşlerim, camimizin sağ tarafında boşluklar var. Sağ tarafa doğru arkadaki kardeşlerimiz gelebilirler. Ön saflardan başlamak üzere saflarımızı doldurarak devam edelim. Allah razı olsun, Allah kabul eylesin. Azan, apa aja? Benda benda azan. Muazzam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Kıymetli kardeşlerim, namaza durma konusunda acele etmeyelim. Ön saflardan başlamak üzere saflarımızı dolduralım. Sağ tarafa doğru yönlendirebiliriz değerli arkadaşlar. Sağ tarafta boşluklar var. Nggak usah bergerak, kita di sini aja. Nggak apa-apa kali ya. Bergerak, maju, maju. Ini. Hah? Enggak. Tuh maju di sini. Ke sini, satu ke. Ke. Maju, maju. Sini, sini nggak apa-apa. Sini, Ki. Sini sekalian udah tanggung. Tiga.
Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin aziz, latif, pak, ruhu saadetlerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrullah. Seyyidül Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Hazretlerinin ruhu için sahibül hayrat vel hasenat, cennet mekan, firdevs-i aşiya, Ebul Fethi vel Megazi Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve ni'mel ceyşin ervahı için ve kâfe ehli iman, ehli İslam ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, Allah rızası için. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Ayasofya-i Kebir Camii'nin muhterem cemaati, Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, hidayeti, ihsanı, ikramı, affı, mağfireti cümlemizin üzerine olsun. Cumanız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Hemen ardından okuduğum hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: Ademoğlu kurban günlerinde Allah için kurban kesmekten daha güzel bir amel işleyemez. Aziz müminler, Zilhicce ayının gölgesi üzerimize düştü. Zilhicce, hac ve kurban günleri gibi çok kıymetli vakitleri içinde barındıran müstesna bir aydır. Bugünkü hutbemizde insanlıkla yaşıt olan kurban ibadetinden bahsetmek istiyorum. Bu ibadeti eda ederken dikkat etmemiz gereken hususları hatırlayalım. Kıymetli Müslümanlar, kurban kurbiyettir. Kulun Rabbine yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İlahi rahmete nail olma gayretidir. Kurban sadakattir. Allah-u Teala'nın rızasını herkesten ve her şeyden üstün tutmaktır. Kurban teslimiyettir. Müminin Allah yolunda malını ve canını seve seve feda edebileceğinin nişanesidir. Kurban şükürdür. Rabbimizin verdiği sayısız nimetlerin kadru kıymetini bilmektir. Heva ve hevesin, hırs ve tamahın esiri olmamak, Allah ile aramızdaki bütün engelleri kaldırmaktır. Muhterem müminler, her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de belirli şartlar vardır. Akıllı, buluğ çağına ermiş, dini ölçülere göre zengin sayılan Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alarak kurban keserler. Kurban edilecek hayvan ise İslam'ın emrettiği küçük veya büyükbaş hayvanlardan biri olmalıdır. Kurbanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önemlidir. Kurban edilecek hayvan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle tayin edilen yaş şartını taşımalıdır. Satıcının bu şartlara özenle riayet etmesi, alıcının da gerekli araştırmayı yapması dini ve ahlaki bir sorumluluktur.
kurban ibadeti, kurbanlık hayvanın belli günlerde ve kurban niyetiyle usulüne uygun olarak kesilmesiyle eda edilir. Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir, et alım satımı değildir. Dolayısıyla kurban ibadetini adeta belli kiloda et satışına indirgeyen uygulamalar bu ibadetin maksadı ve ruhuyla bağdaşmaz. Kesimden önce her bir kurbanlık hayvan ve hissedarları muhakkak belli olmalıdır. Önceden vaat edilen kiloyu tamamlamak amacıyla farklı kurbanların etlerini birbirine karıştırmak asla caiz değildir. Kurban aynı zamanda kardeşlik şuurunu pekiştirmek, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmektir. Müminler arasında gönül köprüleri kurmak, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine ve dünyanın her köşesindeki mazlum ve mağdurlara umut ışığı olmaktır. Kurbanlarımızdan bize asıl kalan yiyip tükettiklerimiz değil, paylaşıp ikram ettiklerimizdir. Nitekim bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kestiği hayvandan geriye ne kaldığını sorunca Hazreti Ayşe validemiz sadece bir kürek kemiği kaldı ya Resulallah diye cevap vermişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Beqiye kulluha gayra ketfiha" desene, kürek kemiğinin dışında hepsi bize kaldı ya Ayşe. Aziz kardeşlerim, kurban ibadetini yerine getirmenin en güzel şekli kişinin kurbanını alma, kesme ve dağıtma gibi her aşamasıyla bizzat kendisinin ilgilenerek ibadet şuurunu bütün benliğiyle hissetmesidir. Bununla birlikte güvenilir kişi veya kurumlar aracılığıyla, yani vekalet yoluyla da bu ibadet eda edilebilir. Her yıl olduğu gibi bu yılda pek çok vakıf ve STK gibi Türkiye Diyanet Vakfı da vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen aziz milletimizin hizmetindedir. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş şiarıyla yeryüzündeki ihtiyaç sahiplerine sadece kurban eti değil, devletimizin, milletimizin yardımseverliğini ve Necip milletimizin cömertliğini götüreceğiz. Emanet ettiğiniz her bir kurban açık ve şeffaf bir şekilde İslami usullere göre kesilecek ve sizin adınıza mazlumlara, mağdurlara ve muhtaçlara ulaştırılacaktır. Bu sayede kardeşlik bilincimiz güçlenecek, buruk gönüllere bayramın neşe ve sevinci taşınacaktır inşallah. Bu vesileyle siz aziz cemaatimizi, din görevlisi kardeşlerimize, il ve ilçe müftülüklerimize başvurarak ya da vakfımızın internet sitesi üzerinden bu hayır kervanına katılmaya davet ediyoruz. Bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bayrama ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam estaizu billah bismillah inned dîne indellâhil islam.
الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه. فقال الله تعالى عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء، وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikleri ihsan eyle. Bizi, annemizi ve babamızı bağışla. Şüphesiz ki sen dualarımızı işitensin ve dualarımızı kabul edensin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İbadallah. Ey Allah'ın kulları, İttakullaha ve ati'uh. Allah'tan korkun ve ona itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve itâi zil kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel munkeri vel bagyi. Ya'izukum leallekum tezekkerûn. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor, kötülükleri, fenalıkları, taşkınlıkları ve azgınlıkları da yasaklıyor. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. Saflarımızı sıkıntı götürüyor. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerimize olsun. Allahu Ekber. Masih tinggi. Iya. Balik ya sini. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mohon maaf nih kameranya tadi ya, kita lagi sholat jadi keganggu sedikit, nggak apa ya, karena kita sholat harus khusyuk, kita tidak direkam tidak dipanteng begitu. Ini baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat, para jamaah baru akan membubarkan diri, tapi masih ramai. Baru aja selesai. Ini baru pada bubar di jemaah. Yang lain balik mana? Oh, mencar pada depan. Oke, live kita akan selesaikan pada saat ini. Terima kasih.